cuaca panas ke irah dek hujan ieu teh tani teu jadi atuh halodong ayeuna mah ngalah sampe we ayeuna mah lumayan lah aya yang meuli helikopter mah bawa Aduh, Abah kemana ya? Kok nggak ada? Ih, Abah banyak banget singkongnya buat apa? aduh singkong itu buat nanti ntar kita makan. Buat ntar malam? Iya. Alah capek. Minum dulu, Bah. Ya, ambilin air buat kita minum. Tunggu bentar ya, Bah. Aku ambil dulu. Abah, nih singkong angetnya sama air putihnya. Oh, iya. Makasih. Aduh, singkongnya ini, airnya. Minum dulu lah, capek udah dari kebun. Aduh. Alah, makan dulu tuh singkongnya anget. Enak singkongnya, pulen. Singkong dari kebun kita sendiri mah. Ya, Mantap. Dari kebun sendiri mah enak, bener singkong. Abah, aku cuci baju dulu ya, banyak banget cucian baju. Oh iya, sok. Ditinggal dulu ya, Abah? Ya. Meresan sampe aja nama. Anjis mengalek karnaon itu siga nuker panen sampo ya. Ku aing ditipu nu kieu. Campurkeun Hai, karnaon? Kemana, Med? Lain ieu panen sampe. Menang ngalah, nah hayang. Puguh we, aya nu kahilian lah. Ada kahilian? Di mana didinya aslina? Urang terbiasa tersyukuri lingan. Oh, kana tuang minum deuk minum. Puguh we haus ya. Oh, kana tuang nyokot cai sakedeung mah. Cing ku aing mah nyokot cai ye. Bisa saha ieu mah euy. Jokot ku aing Aduh si Kemet sampai aing ka mana harus mawa cai koplok teh. Sampai aing digubug. Astagfirullahaladzim. Koplok budak teh. Si Kemet maka dia teh ngadon mau sampai aing haram jadah. Dakuan si Kemet. Ya, Permisi mau tanya, mau tanya apa teh? tahu rumah Ce Haji Momo? Oh, tahu. Ya. Ini teh rumahnya sekarang mah udah bangkrut. Kenapa bangkrut? Boleh dianterin nggak? Boleh? Saya mau beli tanah. Kenapa Bu Haji Momo pindah ke Cianjur? Sekarang mah udah miskin, bangkrut, banyak hutang di mana-mana. Oh, pantesan atuh. Yuk. Nah, ini rumahnya tuh. Assalamualaikum, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Bu Haji. Iya, Bu maaf. Haji. Ya Bu Haji, saya lagi cari tanah. Ada info katanya ada di Bu Haji Momo. Oh iya, saya mau ngajual tuh di sebelah sana tuh lihat. Itu yang mau dijual ke Bu Haji. Boleh dilihat nggak ke sana? Boleh. Ih, kemananya si Ayang nih lila kieu tadi di dagoan ya Allah. Cangkel tuh ur kieu. Panas deh. Teu datang-datang. Mama Haji itu. Oh, Mah Haji, di kemana, Mak? Ada itu cenah iya anu ningalian tanah di ditu. Pilih sekolah tuh minta bakal heula. Budak teh mah gede-gede ngan duit we ayo. Kainung teh minta duit. Teu boga bekal bea. Ya tata boga tadi ge si bapak minta ke si bapak tadi bere. Da mana mah jajan wae atuh ngariweuhan we. Naon goceng mah ge mahi. Ahi goceng teh. Oh, Loba beulieun 5.000 oge. Meuli comro. Ripuh ya Bu Haji teh. Kok dari Bengar tapi goceng. Duit teh bakal perluan ke uang ngajual tanah tuh. Setanahna anu saha teh? Mah Haji. Mah Haji. Geus satu nuhun aja. Heeh. Assalamualaikum. Salam. Si Bebe bieu pasti bad mood yang ngadagoan euy. Yang. Kemana nih lila tadi? Teh ceramah lah kumaha Haji euy. Teh minta duitnya tadi teh. Haji cinta minta. Di kemana mana itu nah?
minta duit tuh ya di sekolah kan mah aja tinggal lihat setelana nya Terus bayar 5.000 Mina 5.000. tekan kan enak teh dek majek deui ya teh tukan lewat tadi orang pajak lah nya Masuk buru lah orang ulin. kenapa mana bet aing salah sampo siap siap bogohan we aing boga sampo mana ku aing bejakeun sia ka inung mana jeung ku aing bejakeun sia ningali si Kemet. Si Kemet tadi sampai orang dibawa. Mana digubukna teh? oh bieu teh moal sampo mang Ka mananya? yang tadi nya terus itu mang Tadi tuh. oh lompat ari Oh. Pokoknya si Kemet ke mana? Bu Haji ka itu tuh. Seueur lah dia ieu sabolah aya. Seueur Bu Haji mah. Itu seueur Bu Haji mah belah dia seueur. Jadi loba anu bek mamana oge. Bu Haji. Ah! Goblok eta jelema si Bagong sia.